Ke a o dumedisa hape ngwaneso ka lebitso le matla la morena rona Jesu Kriste. Kajeno rena re nka thuto ya rona ya 32, thuto evangeling ya Mareka. Mme kajeno lena re nka kgaolo ya 5 temana 25 ho isa temaneng ya 34. Mme thuto ena, karolo ena e re leng ho yona, ke karolo e re buang ka phekolo ya mosadi ya nang le phallo ya madi. Phekolo ya mosadi ya nang le phallo ya madi. Mme ke tla thabela haholo ka nnete hore o be o mamele ditaba tsena, mme mo o bonang hore taba tsena di hlile di butlela hantle, a ko o etse di-comments tsa hao mo leng hona teng, mo tla bona tlasenyana mana o bo etse subscribe. Ha o subscribe jwale o etsa hore ka nako yohle ha ke na le thuto e ke tswalang pele ka yona, o bo tseba hore o bo se e fumana ha e qala di etswa fela. Mme palo ya rona re itse re e fumana ho Mareka kgaolo ya 5 temana 25 ho isa temana ya 34. Ngwaneso ya ratehang, Mareka o bolella babadi ba hae kapa babadi ba evangelia ya hae hore matla ao Jesu Kriste a ne a makatsa batho ba bangata. Matla a hae a na bonahala, a bile a tsamaya le lerato la hae. E ne e se matla fela a neng ho no bonahala a bile a tsamaya le lerato la hae. Mareka mona o tswela pele hore tsebisa hore bontsha Jesu ha le tseleng a ya ha Jairus. Ha ke re a hopola hore mane mo re neng re tloa teng ke ha re ne re Jesu jwale a ya le yena lapeng ha hae. Jwale re bua ka taba ena, re kopana le yona taba ena e le ha le tseleng e yang ha Jairus. Mme re elellwa hore Jesu ho ba tlohe mona a ya lapeng la ha Jairus, ke ha bongata ba batho bo mo setse morao ka bongata bo makatsang. Ho ba neng ba mo hlile ba mo hlwele hodimo, ba mo hlwele hodimo ho sena moo mang kapa mang ya ka tsebang ho kopana le yena ka tsela efe kapa efe. Ke ha ba le tseleng jwalo ba ya ha Jairus, mo mosadi ya neng a kula lefu la phallo ya madi, ya seng a qetile dilemo tse 12 a kula, a ntse a batla thuso ka hohle. Jwale mosadi eo lefu lena le be le moentse mosadi ya dihlong ho kopana le batho ba bang kapa hona ho dula le bona. Mosadi eo a ineakanya, mosadi eno a ineakanya, a tswedipana, a nyenyelepa ka hara letshwele lena, le lekalo la batho a ntse a re, lanka ka ama kobo ya hae fela, ke tla pholoha. Ke seo motho o se utlwang ho mofumadi enwa, ho mme enwa. Taba eno e bona e bolelwa ke temana 28. Hona ho supa hore ona dumela le yena hore matla a teng seaparong sa Jesu. Ona dumela hore Jesu matla a hae a bile a tla kenella ha le seaparong sena sa hae, le sona se be le matla ao. Le ha a na dumela jwalo, seo ho yena e ne se taba e kgolo hakalokalo ho yena, hobane se seholo ho yena e ne le hore Jesu a utlwe hore o hloka thuso. Ke re la seaparo sena a nantsa a dumela hore seaparong sena sa Jesu matla a teng, empa ne se yona taba e kgolo, ne empa a re mohlomong Jesu o tla utlwa ha ke tshwara
seaparo sena Jesu a tle a utlwe hore o hloka thuso. Jwale ha re ya temaneng ya 29 e balehang tjena, hobane o la fela etsa jwalo. Ha ntsa a fohla jwalo, o ile a qetella a amme seaparo sena sa hae. Temana ya 29 e re, empa hang madi a hae a kgaotsa ho phalla, mme a ikutlwa mmeleng wa hae hobane bohloko ba hae bo fodile. Ke temana ya 29. Ha re shebe hantle ngwaneso hore na hantle lefu la mosadi eo le phekotswe ke eng? Hantle lefu la mosadi e le phekotswe ke eng? Ha ke re shebe dintho tseo re di batlang lentsweng lona lena le re ntseng re lebala. Ha phekolwa ke taba pele, ha phekolwa ke matla a dutseng seaparong sa Jesu. Ha phekolwa ke matla a dutseng seaparong sa Jesu. Dipheko tsa rona bomme le bontate, bana ha di hloke dintho ka botsona. Dipheko tsa rona ha di hloke dintho ka botsona. Dipheko tsa rona di hloka Jesu ka sebele. Di hloka Jesu ketso ya hae ka sebelebele. Ha re ke re shebe taba ya bobedi, ha iphekola ka hore ha tshwere seaparo e tlaba o phekolehile. Ha phekoleha ka o jwalo ka ketso eo. Taba ya boraro, o phekotswe ke matla a Modimo a dutseng ho Jesu, e leng hore o phekotswe ke Modimo ka Jesu mora hae. Jesu o bonahetse a ena le lerato le matla a tswang ho Modimo. Matla a hae ana a etswa ka mehla, a tswela batho ba tsietsing. Matla a hae ana etswa ka mehla, a bonahala a tswela batho ba tsielehong. Matla a hae ana etswa ka mehla, a bonahala a tswela batho ba mahlomoleng, batho ba hukuleng, e sita le ba hahlametsweng ke meya ditshila. E sale ho ntso ho elellwa matla a hae a makatsang batho ka mehla le mehla, ha a tswela ho thusa ba maqakabetsing a bophelo. E leng hore hantlentle re se ke ra itshwarella ka dintho, re dintho ke tsona tse leng tsona tse re phekolang. Phekolo ya rona hohle, malwetse a mefuta efe kapa efe, e kaba meyeng e itseng, e kaba malwetseng a itseng, e kaba bothateng bofe kapa bofe, phekolo ya rona e hlaha matleng a Jesu, e hlaha ho Jesu ka sebele sa hae. Ha re temaneng ya 30, temana 30 e re Jesu a mpa phakisa le moya ka ho yena, matla a tswileng ho yena. Jesu a mpa phakisa le moya ka ho yena, matla a tswileng ho yena. Hang ka morao hore a lemohe hore ho na le ntho e etsahetseng, a lemohe ho thetswa ho ha seaparo sa hae, Jesu a reteleha, a ema, a botsa, ke mang ya amileng kobo ya ka? Ke mang ya amileng kobo ya ka? E ne se potso hobane a ne a sa tsebe hore ke mang. Ya entseng hoo o ne a hlokomela ho angwa, hore ya entseng hoo o na hlokometse hore jwale o amme ka mmeho eo a mo ammeng ka yona e fapane haholo le ha motho a ama ntho e itseng, e nngwe fela e itseng. Ena kamo a mahona
ke ho ama ke e nang le tumelo e tibileng. Ho angwa hona ho a bileng le hona ke ho tswang tumelo e tibileng, ke kamo ya tumelo, ke kamo ya tshepo. Ke motho ya mo amang hobane dumela ka ho tia, ke motho ya mo ama hobane a ena le tshepo e tiileng, ke motho ya nang le tumelo le tshepo le boikutlo bo tibileng ho Jesu Kriste. Ke yona ntho e mo ammeng, e amileng Jesu. Jwale mosadi enwa o phekoleile ho eng? Mosadi enwa o phekoleile ho eng? Hape o phekotswe kang? O phekoleile ho eng? Hape o phekotswe kang? Ke kopa re tle re ye le wena ditemaneng tsena, o tlo nno nke Bebele ya hao. Ke itse ntse re bala ho Mareka kgaolo ya 5 temana ya 25 ho isa temana ya 30. Ke kopa hore re ke re shebe hona, ke botsa potso eo re re na mosadi ena o phekoleile ho eng? Hape o phekoleile ka eng? Kang? 1 e re bonang temane ya 25 a ko e shebe. Nna ke bona taba ena, mosadi ena o phekoleile ho boemo ba kgathatso ya dilemo tse ngata. Kgathatseho ya hae ya dilemo tse ngata o phekoleile ho yona. Taba bobedi, re bona temaneng ya 26 o phekoleile ho matha dingaka tse ngata tse tlang ka meriana e mengata e di lekang ho phekola, empa o sa etsahala. O thusehile hona moo temaneng, ke temana ena ya 26. O phekoleile ho eng? Ke itse o phekoleile kgathatsong ya dilemo tse ngata, o phekoleile ho matheng dingaka tse ngata. Taba boraro, o phekoleile ditefong tsa dingaka, empa sa phekolehe. Ntho tsena tse tharo di bohlokwa haholo ha re di hloko moo Jesu ha a phekola motho, mme o nkile taba eo. O phekoleile jwang? Kang? Ke eng e mo thusitseng? Ha re ya temana ya 27, temana ya 27 re fumana hore ka ho utlwa ditaba tsa Jesu. O phekoleile ka ho utlwa ditaba tsa Jesu, ho di dumela, ho utlwa le ho dumela ditaba tsa Jesu. Taba ya 5, o phekole ho hleng ho etsalang, o phekoleile ka ho etsa eng? Ka ho ikemisetsa, ka ho fotla batho e le hore ame Jesu, ka maikemisetso ho bileng ho mo etsang hore a fohle batho e le hore a tle a ame Jesu. Temana 27. O fodile, o phekoleile ho eng? Mme hona ho mo etsa hore e be motho ya jwang? E mo isa kae? Mme hona ke ho phethahatsa meralo ya hae. Taba ena e mo thusitse hore a phethahatse meralo ya hae. Temana ya 28. O ka ba nna sheba le temana 34. O thusehile jwang? Ka hore a fumane pheko, ke taba ya 8, a fumane pheko ya hang, a fola hang, temana 29.
hape ke eng e mo tlileng ho yena ka nako yana ena ka ketsahalo ena. Ho tlile ho yena hore ho tseba hore o fela e le nnete a phekolehile. O tsebile hore ke fela e le nnete a phekolehile. Temana 33. Hona ho bontsha hore wena moithuti, wena mmuhi, wena moruti, wena moreri, wena ya mametseng thuto ya letsatsi la kajeno, re ithuta hore ho Modimo mpho e lokela ya hae ya ho phela, e lokela ya amohele ka tshepo le ka ho inehela mmele, pelo le moya ho Modimo ka Jesu Kriste. Mme ditaba tsena tse ke buang ka tsona tsena, taba ena ke buang ka yona, o ka e fumana ho Matthew kgaolo ya 10, kgaolo ya 8 temana ya 10, le kgaolo ya 9 temana ya 21. Ke ne ke re hona ho bontsha hore tumelo ka boyona ke mpho e tswang ho Modimo. Ha o dumele fela tjena, tumelo ka boyona ke mpho e tswang ho Morena Modimo, mme mpho ena e lokela hore e amohelwe ka ho tshepa, ka ho dumela, ka ho inela mmele, pelo le moya ho Modimo ka Jesu Kriste. Ke sheba hape ho Matthew kgaolo ya 21 temana ya 22. Sheba Mareka yona temana ena e re tlong ho yona kgaolo ya 9 temana ya 23. Ho ntso phethiwe taba e tshwanang le yona ena eo re di fumaneng mona mme re badileng kgaolong ya 5. O tlo shebe le Mareka kgaolo ya 11 temana 22 ho isa temana 24. Kwaneso ha re ya temaneng ya 32 he. Temana 32. Mme a qamaka ka hohle a tla bone ya entseng ho ke Jesu. Mme a qamaka ka hohle a tla bone ya entseng ho ke Jesu. Ha a qamaka hore a tla bone ya entseng Jesu. Mona ke yena Jesu ya emang. Jesu wa ema a qamaki a ba bone ya mamile. Ka mehla ha tumelo ya hao e ba ho wena, tumelo ya hao e ama Jesu, mme Jesu e metsa hore a eme ma leng hona teng ka lebaka la tumelo eo wena o nang le yona ho yena. Mme tumelo eo ya hao, tshepo eo ya hao ya mo ama. Temana 33. Mosadi a tshwarwa ke tshabo, a thothomela ka ho tseba ho entsweng ho yena. Mosadi enwa o ile a tshwarwa ke tshabo hobane ka sejude mang kapa mang ya ka amang motho a le boemong bo yena a neng a le ho bona. Ka sejude motho eo ka boyena o tla ba sa hlweka. Jwale eno ya a mo amileng jwang kapa jwang, a seng a tshwere kobo ya hae, o bonahala le yena sa tlo hlola a eba bohlweking le yena. Ke yona tshabo, ke yona ntho e mo tlisitseng thothomela. Jwale o na tshwehile hore o tla o mangwa haholo, o tla o mangwa haholo. Anthe Jesu o ne a botsa hore ke mang ya mo amohileng seaparo sa hae, ka sepheo sa hore mosadi eo a tsebe hore ha ele hantlentle o phekotswe ke yena Jesu ka sebele. Jesu na sa botse hore na ke amilwe ke mang hore mosadi eo a tla tlontlolohe, kapa mosadi eo a ikutlwa le mosesane, empa o na re a tla a tsebe hore molaetsa wa hae o fihlile, taba ya hae ho yena, taba ya hae o e amohetse, mme a tsebe hore pheko eo a seng a fumanana le yona e tswa ho yena Jesu. Seo mosadi a neng a se tseba ka Jesu ke hore o na le matla,
ke sona se wanang a se tseba empa ona sa tsebe hore o lerato hakakang. Jesu o matla ebile o lerato. Temana 34 Jesu a re ho yena, mosadi ka tumelo ya hao, mosadi tsamaya ka kgotso, tumelo ya hao e o pholositse. E ya ka kgotso, mme bohloko ba hao bo fele. Hang hoba Jesu a re ho yena, moradi wa ka. Temana ena ya 30 ha ke iphete hape. Jesu a re ho yena, moradi wa ka, tumelo ya hao e o pholositse. E ya ka kgotso, mme bohloko ba hao bo fele. Hang hoba Jesu a re ho yena, moradi wa ka, o ile a tseba hore Jesu o lerato. O ile a tseba hore Jesu o lerato. Ha ya ba tsebo fela, o la utlwa lerato la Jesu le le ka hare ho yena. Mme tsela eo a mo etseditseng ka teng, e kare ke yena fela motho ya teng moo ho feta ba bang. O la bona ka lerato lena leo Jesu Kriste a mo ratang ka lona, e kare ke yena a le mong a ratuweng ka tsela e tshwanang le ena, ho ya ka moo a ileng a bona le tobile yena. Hona ke thuto hore Jesu o re utlwa hantle ha re rapela. Ha re utlwa hantle moo le ngwana teng, moo o buang le yena, o utlwa hantle a sa o shebe ka hara bongata ba batho, mme a batla hore a nke taba ya hao e le jwalo, kapa tlhoko ya hao e le jwalo ka mokgwa o leng ka teng. O utlwa wena ka hara ba bang ba ntseng ba rapela, wa utlwa ka hara ba bang hona o reng, o batlang. Tumelo ya hao, lentswe leo, tumelo ya hao, o ne a hloka thuso, o dumetse matla a Jesu. O entse sohle hore Jesu a lemohe tlhoko ya hae hantlentle. Jwale ke sona seo Modimo a se hlokang ho rona. Ha re rapela, re lokela hore re bolele le ka nnete seo re se hlokang, kapa seo re se kopang. Re bile re dumela ka pelo ya rona, tsa rona tsohle kaofela, le mme ya rona hore re tla se etsetswa. Fela re tshwanetse re dumele le ka nnete. E o pholositse, mantswe ana reng e o pholositse. Ka nnete ngwaneso, Modimo o rata hore bona re pholohile. Morena, Modimo o batla hore bona re pholohile, re lokolohile bobeng bohle ka lebaka lena. Jesu ke lona lebaka leo a tlileng, e le hore di be le bophelo ka ho fetisisa, di bo bone ka ho fetisisa, e leng ho Johane 10, temana 10, temana ya 10, temana 10. O fole. O ne a se a phekotswe, mme moo mantswe ana a sebediswa e le tlhonolofatso. Mantswe ana ha se takaletso, o na sa fodisitswe. Empa mona mantswe ana a sebediswa e le tlhonolofatso, e le hore a dule a le jwalo, a fodile. Ka nnete tsena ke tse etsahalang ha Jesu a le tseleng ho ya lelapeng la Jairus. Ke leeto, ke taba ena ya leetong, e etsahetse leetong leo. Thuto e latelang re tla e qala ha se a le ka ha ntate Jairus jwale, e leng thuto eo re tla ho yona ya 32. Ya thuto ena 32 e fella mona ka jeno. Kgotso ya Morena e be le wena. A re rapele. Ntate wa rona ya mahodimong, re a leboha ka thuto ena. O re bontsha lerato le fetisisang leo nang le lona ho rona. Ehlile malwetse ohle a rona a tla tloha, empa o hloka re dumele e le ka nnete. E ba le mmohi mateng, mme o mo baballe, mo sireletsi ka Kriste mmoloki ya bokonjwale, o tla sena bofelo. Amen. Kgotso ya Morena.